Nah, ki pas sore-sore ning pojok alun-alun sisih etan, pengen jajal sate tahu bakare Pak Pri. Ayo golek sate tahu sing murah meriah. Lah iki langsung jajal sate tahu bakare Pak Pri. Pintenan Pak Pri sate tahu ning ngoten iki? Porsi 5.000. Satu porsi 5.000. 11. Tapi dewa kula mriki ada yang buka dasaran jam pinten Pak Pri? Ini biasanya nek normal 4:30. Oh, 4:30. Rada lambat. Nggih. Maksud Pak Pri. Rada lambat bar malam minggu niku. Oh nggih. Biasanya ngoten iki sate tahu nih damel pambak Pak Pri. Oke, ndamel ki Mbak, mulai dari tepung sampai penjualan ke dhewe. Nggih. Nggih nyuntuki piyambak nggih. Nggih, nek koncone Mas di rumah. Oh, Tetangga bantu. Tangga sebelah rumah bantu. Tapi sehari ngoten iki nek mana yang damel sate tahu ngoten dados pinten Pak Pri? Kalau sehari itu minimal 8 kilo. 8 kilo. 8 kilo. Pinten tusuk nih kira-kira? Waduh, diperkirakan kalau 1.000. 1 kilo itu uangnya 70.000. Berapa tusuk itu? 70.000 dibagi berapa ya? Kalau 40 4 kali 5 baru 20 ya. 5 berapa itu? Berapaan itu ya? Berapa tusuk ya 1 kilo? Sampai 100-an. Enggak pernah marahin. Nah nggih. Ngitungnya itu uangnya itu. Per porsi 5.000 kok. Iya. Lah iki sing beda ngene Pak Pri iki bakarane tetep gawe areng. Areng, manual tapi tetep gawe areng. Jadi bumbune iki ben luwih ngresep bakarane barang ki ya mantep. Tapi bumbune ngoten iki napa Pak Pri? Kacang sama bawang. Oh, kacang kali bawang. Ya, dikasih kecap. Ini gue nggak mau nyoba. Oke. Jadi kalau sate tahu bakare Pak Pri iki sambel kacang. Sambel kacang. Tapi tiang-tiang ngoten iki pengarane pojokan pundi Pak Pri? Pojokan etan nih Mas. Pojokan etan nggih. Setan ya. Pojokan etan sate tahu 25 meter dari pos polisi, karena lah gampang golakannya. Oke, pojok etan nih Pak. Ya. Etan pos polisi. Mit. Kita matur suwun nggih. J sami-sami Pak. Oke, kami lancare. Sate tahu bakar Pak Pri, mau mantep iki. Sak porsi cuma 5.000-an loh. Sate tahu bakar ngene Pak Pri senenganku ki bakare gaya areng. Iki manual. Pokok lokasi ini ning ngene pojok etan alun-alun Madiun. Bukanya jam 4:30 sampai bengi. Wah, 5.000. Cukup 10.000 toh. Besok 5.000. Bumbune kacang kau wendel. Wajak ya. Ojo lali ya, komentar rekomendasi kulinermu. Ya, yang terakhir 3 sunduk langsung.